Bog, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i evo samo jedan kratak video o tome kada krenete radit i odjedanput se pojavi kontrast. Što to u stvari znači? Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1 koji će vam pomoći da brže ostvarite svoje želje i imam ubrzo radionicu ulazak u sliku. A više informacija o svemu tome možete naći na www.ritmstvaranja.com. Ok, samo kratko. Znači, pitala me jedna cura, počela sam radit i pojavio mi se debeli kontrast. Da li to znači da se neće ostvariti? Šta to znači? Zašto se to dogodilo? Zašto nam se pojavljuju kontrasti? Zašto nas kontrasti ubijaju pojam? Gledajte, to nije kontrast. To je jednostavno prirodni tijek događaja. Znači, ako ste vi konstantno mislili i predviđali negativne scenarije, negativne događaje, probleme na putu, to je u pogonu. I vi u jednom trenutku odlučite početi svjesno manifestirati. I počnete ulaziti u novu sliku, počnete paziti što razmišljate, počnete razmišljati nove stvari i bam! I odjedanput se desi nešto što vas izbaci iz takta. Ali stvar je u tome da to nije kontrast zato jer ste vi počeli raditi, nego zato jer ste vi počeli raditi, vi očekujete da se stvari počnu mijenjati na bolje. Jer da ste ostali low, da ste ostali u problemima, vi ne bi očekivali da stvari krenu na bolje i to bi bilo potpuno normalno da se desio još neki problem. A ovako ste počeli očekivati da nešto krene na bolje. Gledajte, ako vi ste prije mjesec dana naručili crne hlače, crnu majicu, crni šal i crne cipele na internetu i unutar mjesec dana su vam došle cipele, pa vam je došao šal, pa su vam došle hlače i vi ste u međuvremenu dok je to dolazilo počeli razmišljati ajme, ja bi baš bijele hlače, bijelu majicu, bijeli šal i bijele cipele. I vi ste naručili sve bijelo. I vi čekate bijelo. I odjedanput dolaze crne hlače ili crna majica, što već nije stiglo. I vi se pitate, pa otkud sad to crno kad sam ja naručila bijelo? Ma jesi, stići će. Ali još ti je ovo ostalo iz prve narudžbe. E pa tako je i sa ovim. Znači danas doživljavate ono što ste radili prije ili prije. Ovisi o tome koliko su vam neke stvari bile prirodne u danom trenutku kad ste o njima razmišljali. Znači, nije ovo što vi doživljavate kontrast. To je samo prirodni nastavak i završetak onoga što ste manifestirali prije. Samo ostanite uporni. Vi ste novu narudžbu već izdali. Ostanite joj vjerni, ostanite joj dosljedni i pojavit će se. Jer ono što vi možete napraviti, znači vi ste počeli pretpostavljati najbolje, i krenuli ste u tom smjeru. I bam! I pukne vas kontrast. Vi ćete dobiti ono što želite, osim u jednom slučaju. U onom slučaju u kojem počnete zadržavati svoju svijest i svoj fokus na kontrastu i počnete se pitati kako mi se to dogodilo, kako sam opet fulala, gdje griješim. I bam! Vi ste na staroj narudžbi. I ponovno počinjete naručivati još neuspjeha. Znači, ignorirajte. To je stiglo zato jer ste prije to manifestirali. Danas manifestirate ono što će tek stići. I ako ostanete dosljedni u tome, kao što Neville kaže, pretpostavka, iako je možda u početku kriva, ako budemo uporni u njoj, pretvorit će se u činjenicu. Znači, ako sam danas naručila bijeli šal, bijelu kapu, bijelu majicu, bijele hlače, bijele cipele, točka, zatvaram svoju narudžbu i znam da će stići. Bez obzira što mi možda još sutra stigne dio stare narudžbe. Ja sam svoje odradila i mene to čeka. I ja sa svojim očekivanjem dovlačim to u svoju realnost. Dobro? Nema kontrasta.
to vam samo izgleda kao kontrast zato jer ste počeli raditi na sebi. Da niste počeli raditi na sebi, izgledalo bi vam potpuno normalni slijed problema. Dobro? Evo, toliko ukratko, uživajte u danu i čujemo se. I vidimo. Ćao!